Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV turabaramukije aho mwereye hose haba abari muri Amerika, Aziya, Iburayi nani wacu muri Afrika. Ubu duhagaze hano mu gisagara ca Bujumbura muri commune Mukaza. Aha duhagaze ni ahambavu ku nkombe y'iki y'uruzi Ntahangwa. Nkuko mubimenyereye ku kazina kanje nitwa Bizimana Bienvenue, nkaba benshi bazi ku izina rya Tony. Aha turi ku nkombe ya Ntahangwa, two turabona umwana, abana benshi, papa bakuze, bamwe mu bakora agenda. Rero tugoshaka tuganire umwe muri bo, ariko ariko aratoragura ibintu mu yarara nkuko mubibona. Dushaka tuganirize umwe muri bo kugira ngo tumenye impamvu ituma ashika hano muri yarara iri hambavu ya y'uruzi Ntahangwa. Unaona upeti kama rogota bichafu hapo. Dogo vipi? Fresh. Kwema. Naona uko hapa yani. Kwa nini umependa sasa kuja hapa sasa? Naona kuna mjarara, kuna uchafu vipi lakini? Mbona unapenda sasa kuja sasa mwa jarara? Naona kama hapa kama avoka bichafu, abikunuki. Ingetoka kwanza huko kaja tukaongea. Mimi nahitaji tuongee na wewe. Dogo vipi? Fresh. Naona kumjarara, wewe bichafu bile bichafu. Sikuna bifika pale. Naona pako vitu bichafu. Sio fasi pazuri hapa kuja hapa. Wacha tupa uchafu, seke ni pachafu. Si ndio hivyo? Lakini kuna sababu inasababisha na kuja hapa. Sababu gani sasa? Sababu gani inayosababisha na kuja hapa? Upate hela kula. Sasa wewe nyumbani hakuna kula, hakuna chakula. Lakini kuna wazazi? Wazazi. Una wazazi? Wameenda wapi? Walikufaga. Tangu siku gani? Papa ni kufaga Pasaka. Kupasika. Kwanza kwa jina maarufu wewe jina lako nani? Mimi. Tisenge Jiste. Jiste Tuisenge. Jiste. Unaishi sehemu gani? Unaishi sehemu gani? Utakura? Pale Kuduze. Tunalagana rafiki yangu. Rafiki yangu wako hapo kwa Sioni. Lakini mimi niko na bela Jalala. Niko nachukua hapa Jalala. Ngasema acha basi chukua. Acha sina hela. Sina na mia kumfuko. Acha nitafute basi na vitu nauzisha. Nipate sasa kukula. Sasa hivi nimegundua na kukutana hapa Mjarara karibu ya hii maji ya Ntahangwa. Sasa umetoka Buterere hadi kwa kuja hapa. Unazungumza kama ulikumana na mtu alikuwa anatoa Jalala kabije kumsaidia Jalala, si ndio hivyo? Ili wanaupate franga ya kula. Unazungumza wazazi wako Jiste wamekufa. Walikufa lini? Walikuwa naumwa? Baba wangu alikuwa gani kipofu. Mama napo alikuwa anapenda pombe. Kupenda pombe, si tukamkatalia aache kukunywa pombe. Wako siku moja batamtia ulozi. Pombe. Mama akasema hawezi kuihewa. Sasa mama tukamwacha aendelea na kunywa pombe. Sisi sasa pana ina usubuhi kwa joto na kwa tunasoma usubuhi. Tukaenda sasa kwa masomo. Kutoka sasa kwa masomo, tuko tunasoma. Paka ina saa 6. Saa 6 kienea tukatoka nje sasa tukataa. Tukaona mlango unafungwa ndani. Tukapiga hodi, hakuna na mtu anatupa, hakuna na mtu anatudirishia. Sasa tukaita nyumba 10. Tukaita mwenye na hiyo nyumba tunakuwa tunaishi. Tukamwambia kuangalie sisi tunakutana mlango ndani panefungiwa, nje hakufungiwa. Sasa akakuya akabomoa mlango. Akakutana mama ngaji akufa mkitanda. Hatujui wenye vile muishi. Sikasema sasa tujende mbarabara. Kubwa wangu huko ingine baba. Sisi napo watatu kwa mbarabara. Kwa abo wawili wakubwa wangu wengine hatujui pasi wako. Mimi sijui pasi wanafika.
mimi ndio mpaka bajui pasi nafika mimi nikoga hapo kwa sioni nikakutana wengine wanaikala kuikala nikabaikala imo mbele yao wakanipiga makofi kwa jana mimi kwa jana kwa mpya ningasema mimi sina wazazi wote wanikufaga wakawa wananipiga wakasema huyu mpimbai huyu ni wa mpya acha tukotoa muonesha mkondani na mimi sasa wakafundisha kuomba na mimi kuomba sasa so ndio sasa nakuoga naomba nikiomba nikikosa nikaangalia pasinda tatoa jalala ni bebe kuimwanga kufana nipa ilaza kukula ndio hivi sasa mimi nanikutana hapa niko natafuta vitu na kuuzisha. Sasa hivi unazungumza kama wakubwa zako hawajui penye wapo. Sasa hivi sasa unazungumza kama wazazi wamekufa wote. Lakini uko na washangazi, uko na mama mdogo, uko na wa mjomba, si ndio hivyo? Sasa wajomba, washangazi, wa mama mdogo, wa mama mkubwa wanawasaidia kitu gani katika maisha yenu mwewe ambayo wanajua kama wazazi wenu washakufa? Hakuna kweli. Hakuna kimo wanawasaidia. Ila wapo. Wako. Ukipata mtu anaenda kuwatembelea. Ukiwatembelea na kupokea. Hakuna sana kwa chini wanakusaidia katika maisha yako. Iwe nguo, iwe chakula, iwe sehemu ya kuishi. Hakuna. Hakuna kweli. Sasa hivi wewe wakuweza kukusaidia ili mwaka kesho urudi kwa masomo. Unaweza kurudi kwa masomo? Naweza kweli. Mwanzo kunasoma somo ngapi? Mwanzo bwana somo la pili. Somo la pili. Sasa hivi uko unajifikiria gisi utaanza masomo mwaka kesho. Sasa hivi mwaka kesho pakitokezea watu wawili watatu wanasema hivi mimi namuuzia makai, wengine namuuzia uniform, wengine namtafutia kiwanja cha itasoma, watasoma utarudi kwa masomo? Naweza kweli. Sasa hivi wadogo zako unazungumza hujui penye wapo na wakubwa zako. So unaambia kitu kipi unaambia watu ambao kutufuatilia hapa kwa taasisi Hope Ministry TV ili waweze kusaidia kutafutisha hao wadogo zako na wakubwa zako? Unaambia kitu gani ili uweze kuona wadogo zako na wakubwa zako penye wao wameenda? Nikuweza kuwatafuta tuishi pamoja. Na mimi nazungumza hivi, kipi unaambia watu wenyewe wako wanatufuatilia kipindi chetu cha mimi na wewe Justin? Msaada wenyewe naomba ili waweze kusaidia, uweze kuona wadogo zako tena upya. Juu hivi sasa hivi nazungumza kwamba wadogo zangu hawajui penye wapo, nazungumza kubwa zangu sijui penye wapo, lakini kuna kitu kiko moyoni cha wako na unajisikia uambie watu wako wanatufuatilia hapa kwa taasisi Hope Ministry TV ili waweze kusaidia kwa kuona wadogo zako na kubwa zako. Kipi nawaambia? Nikikiwa wabwira bari kwadukurikirana twebwe ngaha kuri taasisi Hope Ministry TV bo gufasha kugira ngo nawe uve muri no buzima ube nk'abandi bana beza. Nigiki ubabwiye? Kumfasha gusa. Kugufasha. Wavuze yuko wo gukora mu buzima nkora mu ko Imana yabahezagira. Nawe nk'ubu mu gatondo waraye mutakura kuri dozi. Ujyamye kumutakura kuri dozi mu nzu y'umuntu? Nonga mubara bariko dusanga nonga mubara tujyana. Ubona wacuzindukira ngaho mu Buyenzi? Waje n'umuduka? Naje nuga amaguru. Nagenda ndasigara ifite banyankira. Kasanzere nuga amaguru mbugateka ndegende kwe. Kora banyimye imodoka arigera nje Imana isomazagira kuronka imodoka. Kasanza rero inje nkashanga nkora akazi nk'umusoro. Ngo bansura ibintu bicafu. None hageze aho ufungura ifungu zikura he kuvuga yuko hari igihe ubura n'icyo ukora kugira ngo uronke amafaranga ufungura? Nonga mu restaurant. Umwanya warose amafaranga naba narose n'umwanya wo namvisa n'amahera mvisa na 2000 kashangenda kurya. None wowe ko ushira imbere gufungura iyo gahuzu gaheze ko gucukakura? Ngenda gusega. Bakaziguha? Arage bamwe bazima. Izindi batazima. None wowe ko tukubona uri umwana cy'ubwenge, uri umwana uzi
kazuza kawe uvuga yuko ndifuza iki niki niki, abariko dukurikirana kuri Tasisi Community TV bakakurikirana bakumviriza ibyifuzo byawe, baje kumviriza ubuzima bwo kuracamwo. None uhanuye iki abandi bana bari mu mayarara, bari hanze, batari mu rugo, bafise abavyeyi? Tureke wowe wabuze abavyeyi, ubahanuye iki? Ababwira ati muze ndabireke abadutunga turondera hano bodutunga. Kandi naje ndababwira ati ngo jewe aba bosi twahuye bamfashije, gusa narabashimiye kweri. Niyo mana nkura no ngaha, Imana bamfashe gaha nkura no ngaha mu barabara, ndiko nguma ngena sura ibintu, umansura ibintu kandi mbona n'ababosi bakora renga basa neza. Yarige bosha abantu wana no kununga, kasha rero tukaduhura, duhuye kasha abantu wara kununga, ndababwira muze ndabereka nabo dutungira kwe tuve muri ubu buzima. Ubuzima no bibi kwe tugumyemo, arige twopfira no ngata n'umwe yobimenya. None ko uko atambuka tabira tufise wabishize ivyawe ibirato nje barabinyivye, barabinyivye narangyama. Mukore mbonera kuretse yaguma zinyirukanza abapolisi, banyirukanza bavuga ati ndi umwana w'amayibobo. Ibirato rero kweri ibirato bari babinyivye, gusa naje mvuga ati Mana mfasha kweri ndaba n'umuntu wayanyivye ibirato. Ngiye ngambona uwo muntu yanyivye ibirato, mbona akora bigurisha, kasha nzarimo amagara abantu bamfashe, mvuga ati uyu muntu kweri yanyivye ibirato, namufasha karabigurisha. Rero ibirato kasha babinsubije. Rero yari abinyivye baramukubise, baje kumukubita ibirato kasha ndabironga, kasha nguma ndavyambara, ukwezi kose nguma ndavyambara. Ibirato mbona bitanguye guhera, biguma bihera. Kasha mvuga ati nekundi rero kandi zoze ndagenda miguru cina, arige n'Imana izomfasha kandi karonka ibindi birato. Kasha ndabironga. Noneho uri kumubwira neza kugura ikirato cyo kwambara, cyo ucitwarika kugira ngo ntigitakare canke ngo basubire kuciba. Okay, nivyo vyiba. Wasavye gusaba ati ngo woronka umugira neza yo gushira mu kigo, wogenda kwaja mu kigo. Ubu ariko dukurikirana hano bakora kumviriza, sivyo? Ndizera yuko bazokurondera aho uba kugira ngo bakushire mu kigo c'ababandi bana bari mu kigo, sivyo? None bokuronka nkora ngaho kwa Sione aya badandaza inyama aya mu isoko hanze, ufashe ngaho ufashe irya Venera, ugiye uko ukora bandanya ukorera ku mabisa ajya ugenda muri ville, kashira hana aramabuye n'imicanga. Toretwe nanicara hamwe nabo bagenzi babandi bonyene baguma bavuga ati banyigishe kurara mu barabara. Je ndumwe mu bantu bashaka gufasha, sivyo? Ariko nshaka gufasha kuvyo wifuza, mbona bikenewe muri kino kanya, sivyo? Ubu ndazi ko urashonje, sivyo? Ndashonje kweri vire. Urashonje, sivyo? Je ndashaka gufasha gufungurira muri kino gitondo, ufungure, sivyo? Hama ureke gutamba utembera wambaye watambira to wambaye, sivyo? Hama ndakuronsa ibirato wambaye, sivyo? Hama ariko ari kwikena hano kuri Tasisi Community TV hari n'abandi bashaka gufasha ikindi, bashaka gufasha impuzu, bashaka gufasha gukora abantu bo kurerera, sivyo? Ibyo byose ni ibintu wifuza ko bawukuramo n'ubuzima ubayemo, sivyo? Reka tugende turabaho tukofungura, tore nawe twokora ibyo birato, hama wambare use n'abandi, sivyo? Uraza wadanaza ibirato nangaho haruguru birahari. Ogiye tugende rero. Ubuzima buragoye, gisigaye gusa wewe uremesha abandi ubuzima, ushaka guca muri ubuzima ariko hari benshi bavuga ati je ndoro nk'umuntu yonkura hano muri ubuzima akantwara kantungiwe no bumwana bakarero wamushikane mu rugo iwawe akaca umusuma akwiba ivyawe. Abana bariho none abo bana bo obahanura iki? Nabwira ati nibazeze barakora kora n'icaha. Hari igihe
ariko Imana ishiguhana iguhanye ngesha bigenda neza kandi Imana iguhanye ntusubira kwiba. Shaga usikatie tamaa eti kwa jini kwa hivi maisha tafana kuwa mabaya nini na nini. Ni maisha ni siri ya Mungu. Maisha ni siri ya Mungu. Ulizia hapa viatu, tizama viatu nitachukua cha wapi? Si ndio hivyo? Afu tizama chetaza tukanunua. Kwa kina kuna hapo. Sasa kitu unaweza kuvaa kitu hapo. Tizama kitu kazuri unaweza kuvaa. Na chuza hapo. Ora maji. Nya. Azima. Viatu ni ngapi ngapi? Nataka modeli gani? Tizama kitu kazuri mtaanza kuchukua hapo. Yesa kuchagua sasa wewe anataka. Ndio karibu da. Tizama kitu kazuri kicheza kwenye. Nataka modeli gani? Toa wapi? Kigumu. Nichagulie mimi. Chagua kizuri chenza kuona kizuri. Kitaka kwenye. Nichagulie. Nichagulie basi wewe bubu unaona nzuri. Atague hizi. Amchukulie hizi za fila. Kama sasa tuone kama vitakuelewa. Kidogo. Kima kwa sana yako tu. Kidogo. Anafanya mambo kubwa sana hiyo. Anawezekana anafanya mambo kubwa sana. Au chukue hii nani hiyo nani hii Jordan. Ya Rouge Jordan ya Rouge. Ile Jordan ya Rouge hii. Namba ngapi? Au na hiyo achiwe. Ile 30 anapima watu wengi. Na hiyo achiwe. Ndogo 36 hiyo. Chukua 36. Ina kuene? Bila muene. Ndo ngapi? Hivi hapo. Faranga 10,000. Hehe. Bei hizo ni bei hizo ndugu yangu. Fanga 10,000. Kilicha hivyo fanga 10,000. Tunapanda bei. Tupunguzie. Chukua 5,000. Wala urudi ya kisasa hivi. Afikie nacho. Hiyo Gucci. Hii Gucci. Ndogo. Ina nani namba ndogo sana. Sina ila bana pesa la. Sasa kuna cha bei chini. Bei chini. Ifu ni mingi msela wangu. Sio mingi kwa nchi yetu kwa sasa hivi. Na vitu vishaka panda bei yote mnda mnake pia bei chini bei. Hakuna vya 8,000. Sile wakina nani wakina. Hakuna 8,000 hapo. Kina buyoya kija kina buyoya pale na. Hakuna 8,000. 8,000. Ndio kuzamia kama vitapatikana. Faranga 8,000. Ndio basi nikubali. Tuna hapo. Basi. Kima tu. Kwene? Tachukua hicho cha 8,000. Nikubali kumpa fae na. Kata uvaa. Tatu. Kwene? Na kweli. Bishe sasa. Bwana, sababu vizuri usikujui viatu. Kwa sawa? Tunaenda wapi tuwapitue. Tuna ku. Asante na wewe. Tutafuta wapitie kule. Juste usikate tamaa. Ndo maisha. Pole pole vitaisha. Juu mtu apitia mumengi, wangu pete yangu. Mtu apitia mumengi lakini maisha pole pole. Ngena kuiba wagenzi. Kirume bagenzi bamwe barabara. None juste. Njina kuri address yandi sivyo? Ushobora kunyumvira ati jina nagenda kushaka kuja kurawa muti wa mu gira neza yamfasha ya munsi. Hari giye ushobora kuba afise n'ikindi washomfasha. Ndafise ibyo no gufata je byinshi. Mugabo sinoshima kubona mu barabara kandi sivyo? Ndaza guha address.
yaho uza kundondera. Noziki uza ku adresse yaho ushobora kuza kundonderera, sivyo? Hama ibindi turabiganirira aho hantu, sivyo? Urasema wavuze ko uzi mu Kinama? Uza kundonderera ku G11 muri quartier Gitega, inimero 32, sivyo? Uza kundonderanga kandi uza kuza uyu munsi saa 8. Uza kuza saa ngapi? Saa 8, sivyo? Uze kuza saa 8 hama tuganire ibindi byinshi, sivyo? Hama reka kuronderere icyo waguze Imana ufungure, sivyo? Hama freshing, hama nawe ubeho, sivyo? Ndazi ko abari kwa dukurikirana ngaha nawe nyine azogira icyo bagufashije, sivyo? Je kuri uyu munsi ndagufashije na komitsi birate ngira gufungurire, sivyo? Hazogira igihe nakuronderera impuzu wambara ubego, sivyo? Hama nawe ubeho, hama turabe kumwe twagukura mu ibarabara, sivyo? None wowe nkuko wabonye ujya mwana aduhenze ko twomutwara ruguru umugabo akaba aciye adutoroka, wowe mubwiye iki? Umuhanuye iki? Abantu nk'abo boronka abantu babafasha bakabatusubiza iwabo, ariko bacafata ingingo guca biruka bagira abatwari iwabo, wowe uhanuye iki? Uhanuye iki? Nacho uhanuye? None none ko bagize amakosa, nayo amakosa bakoze, wowe uhanuye iki? Abantu nk'abo basa nk'abo uhanuye iki? Subira kubesha. Bana yuko bambeshe kandi birababaza kubona babesha abantu nkuko akatubwira, ariko yatubwiye ko agiye kuzana impuzu ziwe bwacu tugenda gufata bisi y'iji ubanza imusigati, mugabana yuko yaciye atwiruka, mabona aragaruka. Ariko wowe ntusa nkabo, wowe wifuza ko wobaho neza ukava muri ubuzima. Yego, reka turinde izo fungurwa agiye tuzana izo fungurwa hama dufungure, sivyo? Mbona umungu TV nawe nyene ngira abantu ni benshi bari kwa bazifumba gafungura. Reka turayigo twaro tumurebe ahari mbona TV. Babake ari gufaga kwa kipofu ashaka kufa. Mama naye alikuwa kunywa pombe, watoto mkoteza mama kunywa pombe, lakini mtoto mama asikii. Nyuma watoto kukuja nyumbani utana nyumba inafungwa, inafungia kwa ndani. Bakaita mwenye upango, bwana sisi tutakutana nyumba inafungwa, tujue ni kitu gani, tusaidie. Tizameni kitu gani, sisi tunakupa kufungua tubomoe. Mwenye upango kubomoa kutana mama amefariki. Sasa nyuma ya hapo sasa watoto walifanya samba. Yeye ajua dogo zake wako wapi, ajua kwa zake wako wapi. Yani mwenye wanajua penye yupo mkuu na yeye penye anaishi, bali mkataliza kama kuna kupokea au watoto wataishi nao. Sasa hivi iko naomba watu kumsaidia, waanza kumtoa mai barabara. Sawa watu wenye upendo na wenye kujitolea. Sawa watu sasa wapo, lakini hawamuoni huyu mtu. Napenda kutumia video ili wenye ko wanafuatilia hii kipindi chetu waweze kumuona huyo mtoto, waweze kujua chenye anaweza kumsaidia. Wale watu penye wapo na imani wakiona hiki kipindi cha mimi na huyu mtoto, wanaweza kuzungumza bwana, na mimi nahitaji kumuona mtoto ili niweze kumsaidia. Yeye anazungumza hivi, mimi popote pale wanaweza kunitia, naweza nikaenda, iwe Mukigo naweza nikaenda, lakini sijisho kiko sehemu gani. Mwanisikia? Lakini tuko hapa jua nini, watazamaji wa taasisi Hope Ministry TV watizame, waweze kusaidia huyo mtoto, na yeye atembee mwingine watoto wenzake azisikie raha. Tulipata mwingine mtoto pale chini akazungumza kwamba yeye akingepata mtu akumrudisha kwao anaanza kufurahia. Nikaambia mimi sasa nimefika, sasa twende kwetu. Kwenu ni wapi? Bubanza. Fasi gani? Msigati. Tuchukue bisi twende wote.
ngo kuna nguo ziko pale, acha nikazipitue nikazilete. Hizo nguo tukambe kwa kazilete. Nikafanya mbio udogo, mfuate uone kama atazilete. Hakuweza kurudia. Ulimkosa? Seke ama anapotea. Lakini huyu anapendelea kuomba msaada kwa watu wote wamsaidie ili atoke mubarabara. Unanisikia? Juste none ubwike abandi bana impanuro umva gute uko afungura? Umva neza? Warushonje? Rero ufungure, nabwiye adresse yawe. Yandi nabwiye adresse. Nabwiye ko ni nabwiye ko ari Gitega. Yajya canga jangaye. 11 inimero 3 turazingaye na zibiri, sivyo? Ni waba ufise umwanya, sivyo? Na haje uzoza haje unsange hajya uzombona, sivyo? Hajya uzombona canke nawe uzosha kumbona, mugabo nandi ndafise icifuza ko kuzogufasha n'ibindi biruti ibi, sivyo? Kandi uzogufasha ndakwemereye, sivyo? Shobora kuba no kwipanga aho twari muhira ukigira ute kwa muhira, sivyo? Hama tukaza kurondera ikigo buhoro, sivyo? Reka dutahe usikara fungura, sivyo? Hama ibindi tuzosubira tuzoganya buhoro, sivyo none? Turashimiye ariko dukurikirana kuri n'urubuga rwacu kwa Tarsis Hope Miss TV. Turazi yuko hagarikije ibintu byinshi mwari kurangura, ariko mwashimiye kurikirana kino kiganiro cyacu cy'uyu Juste kwasanze mu Yarara. Tukaba dushimira no mu cameraman wacu kugira byifatamwo. Tukaba dushimiye n'abashoboye kuduha kano kanya gukorera ikiganiro nk'iki mu kibana cabo. Bahezagirwe, murakoze. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.